Wo insu ka full more so Roblox avatar right lakang. Cute, 7 out of 10. Classy, 8 out of 10. Wow, more na 10 out of 10. 2 outfits siyang yan nila. Nice, 8 out of 10. Wow, gojo ni 7 out of 10. Wow, cute litok, 9 out of 10. So guys, may pangaki itang katik ha. May te pangahi ka ita. Roblox sa ka itle. In avatars decorate behin do dyan, mino-follow like wala, in username talo comment mo na. So ano na siya do takin, 150 Robux giveaway meka. At alanin siya do dyan, kalong video tarmerin no endon niya.